Sengilapha ke sitosimamisa inkundla yasemaphalaleni ibambisene nenkundla yaseNkhaba. Sithi lamuhla lotshalile uyavuna. Nengoma ke besihlabela sesesikolweni sithi utawuvuna lokutshalile. Namhla ke sekufike lelo langa. Sithi ke siyabonga kakhulu ekutheni solo sayibamba. Mina ke ngayibamba from 2009. Nalamhla solo sikhona sibambise ema-teams. Bazokambe baphuma bangena. Ngithemba sowude wonke Mhlonishwa. Sitobambisana. Nemakomiti lakhethiwe angwathi semangaki lakhethiwe solo ngikhona. Nangwasi ke ubala imali lesolo sitifaka setijake kubo 400,000 nawubuka kule period solo kwathathwa ibhola. Ubothi siyasupporta siyahlomelisa phindze kuyathenga amajezi lobuqobecebe nje lenibubonako ukubhaliwe bakhanyisele emabulala. Ngikhanyisela ke sive sasemaphalaleni sibambisene nesive seNkhaba. Nami ngithi angihambe emagameni eMhlonishwa ekuthi kasingangena ireverse la site wonke kutobambisa ema-team. Asikwendi because we are campaigning kuphela ngisho njalo. Because labaningi bakwenda because ba campaign. Umuntu ke lo campaign nako uhamba bese uyadzinwa. Nase kuhamba emalanga bese uyadzinwa. Sota umkhandla uthi netikhatha akasathi hloniphi. Nalokuthide bekakwenda akasakwendi. Thine ke lapha site wonke. Ngeke ukuthi laba bantu abethu. Mina nje lokho ni lapho nje kunemnakethu lo ngelamako nangu uyanduka umasotsha. Angeke bese sengiyabaleka ngithi nana ya ngumshiye. Nanani ngeke nishiye. Sitobambisana nje endzabeni yebhola. Senginemlandvo lomdzeke. Bekungasimami kahle la ku sponsorship la kithi kule league yethu. Bokhanza ukuthi siyadlala kwagcine kungakahlonyeliswa. Kepha ke njengoba sibambene neMhlonishwa solo kuyahlonyeliswa. Futhi ke kakupostponwa. Kuthi wo sibeke nalanga nali angeke kusaba ngilo. Sekutaba nginalanga nali. Asikwendi lokho sikwenda ngaleso sikhathi. Why ibhola? It's because inbantu abethu kungako ke sitawunisekela. It's because sifuna kupromoter umoya wokubambana. Because lapho khona kude iunity khona. Kude iprogress. So sifuna kunibona ukuthi nibambene kune progress. Because ukusebenza kwetinkundla tithi asibe munye kasibambaneni. Noma ngawutawenda ema-projects ithi ababambane labantu babe munye. Sitopromoter ke le spirit. Siyathi ke ukuthi ke ibhola ke le sita ukuthi upromote spirit se-unity. Sitopromoter kuvana. Sitopromoter kuhlonipha umthetho. Because ibhola idlalela eduke ama-rules and regulations. Ngako utawati umthetho usesengumdlali. Uyothi uyongena emsebenzini uyobe sovuthiwe. So wathi ukuthi to every institution lo ungena kuyo kunema rules and regulations akhona. So kucala la ebholeni kwakha similo semuntu. Kungako ke vele sitawuti bophelela sithi kasibe kanye nani. Sitopromoter spirit sekuvelana to be empathic. Wathi lokuthi lomunye usesimeni lesikabi kangimbambise. Sitopromoter spirit sokwathi ukuthi ngiphethwe because ebholeni niphethwe bekunena. Hence kufanele nikwati lokho lokuthi ngamunye wenu uphethwe welusiwe. Ngokwenda njalo ngilole ngushito ukuthi kutabaya neunity kube nokuobserve umthetho kube netolerance la kufanele ibe khona bekunene. Umuntu akanganzi kakhulu nje akagcizelele lokho nekokusho ukuthi simkhiphile lo 50,000 sinemhlonishwa. Ukhona na ngibambala nje sebamfaka envelope sethi igqwele tingaka. Nekokuthi ke Mhlonishwa sinyuse kancane. Ungakhali phela.
ngiyakwathi wena sheshe uve wena kube ngilomnyango angiceli asithi 30 usho ukuthi ke kusezini letako silalela 60,000 shaya lentandla khona lena ke imali lebuya ethi thukuthukwini tengadi kuye kusivise ebuhlungu nasotova ukuthi lenye team ayikaye emidlalweni kusivise ebuhlungu ukuthi bese kuliwa emidlalweni kusivise ebuhlungu ukuthi anisahloniphani emidlalweni siyacela ke ukuthi lokhu sifaka le mali engaka ayinike amandla ekuchubeka nale league ngoba kithi iligcabo kini iligcabo umdlali uma amaketheke kahle naye washarpnisheka kahle uthi kanza sadlala ngisho emaveni la ngisheya akuqale ngaweke uthi nami ngichabuke emaphalaleni ngiyodlala kuma leagues lasetulu ngiyodlala ngisho nangisheya umdlali ubhadaleka kahle nasadlala kuma league la ngawo benatini ukuthi badlala abanye labadlala ngisheya ngeliviki bangaholela umhlonisho ngeliviki bangangiholela nanami imali abayitholako lokusho ukuthi nje lapha sito promoter lelikhono lenu sithi noma ngabe ungalati kahle lifune labholeni uzulithole ukuthi yes vele nginumber 6 lo sharp noma nginumber 5 lo sharp sithi ke dibopheleleni hambani nanani ke lifafata kahle livangele leligi yasemaphalaleni nisigcebe nanathi ngoba kude umuntu longafuni kubongwa kude umuntu longafuni ukuthi agcetshwe uyutive nje umkhulu nangabe uthatha uchamuka kuleyo environment bakwemukele kahle ubone ukuthi nanawe you are being recognized for effort lo ifakako nidlalile ke 11 piece yaphumelela yaba number 1 sekungumgiqo neRangers ngicela sibashayele entandla bekunene sithi ke 11 piece lani yakhona kukaGoba Gakho akudlalwa ke lani yakhona sine ke siyesihlalele ngaphandle etihlelweni silalele ukuthi hey ngeke sibuse kulabo basemaphalaleni ngicela sibabuseni laba basembabana asibathi bona basembabana asibabuseni siba semaphalaleni siwafake lama team angifuni ke kubona i-team itala seyiphinze iyajika ubudlala nabo zakwenu niyalingana ukuhlulwa kanjani thina siba semaphalaleni nokwasemaphalaleni sithi you are a man and a half uwedwa ngicela ke ningathi khobose bekunene kusebenziseni lokho ukuthi niba semaphalaleni i-league ngifuna ibheke kuphi emaphalaleni ngithi lekufuna sicontrol la kaho njengoba ngethi inombolo nangabuka lesi contributor kusibuye emaphalaleni sevele ngazi ukuthi sikhombathi singetulu kwalamanye ama leagues la khona sithi ke siyacela ke lokho ukuthi 11 piece la sikuthuma khona ukuthi hamba khona hambe usimelele kahle kungako ke sithi ke asifuni uye nemanabukeni la uyakhona sifuna uye uhlobile umuhle nale jesi le ababuye balithathe be11 piece nale sicela sale nithathana leni kuvunile ngalini kodwa manje le mali la khathi ithi 10,000 ngicela nithathe ngale camera imali lengama 5,800 lesiye sikwente
sibo sponsor siye sibukela ama team sikhohle ukuthi kunabo Rafaela bantwana ekhaya bangiphathise ke na ukuthi angimane ngiphe bo Rafaela babe sebakwenda nje lekhaya kuthe kwabo Rafaela nako bathi ke bakhanyisele emabulala ukusho ukuthi ngwa Rafaela kwa lineman naku madanga akasuma tothatha awu sithi nabo bo Rafaela bathi bayemdlalweni babe babahle nabo sibabuke siyabonga.